Beatul pisan ya, Pak Hajat. Wah. Siga nugur gumincir asa dikaryakeun. Diatul. Eta baju geus dibuka di wae. Harudang bajar gitu. Harudang betul. Api jay. Bulan. Ari mamah adais aya apa adais? Mohon apa adaris? Mamahna. Mamahna aya gitu, Bu Hajat. Aya mah adais. Aduh, berat. Aya wae ya. Buah orang. Alah. Hey. Mun orang asem rasa. Apa? Hey. Abdi Kapayut Bu Hajat. abdi era. Usaha wae ya. Eraku indung bapa. Wah, sor ah. Buah orang di kerasian manisan. Abdi era Pak Hajat, Ibu Hajat dicium kumisan. Buah orang Pak Hajat, buah orang hasil rasanya boga ngarang